nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka runga mu byo mukora byose. Ese birashoboka ko umukuru w'igihugu avugira imbere y'abanyamakuru ibintu binyuranyije n'ukuri ku buryo n'abahoze muri guverinoma ye bamwiyama? Uyu munsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havutse umutingito wa politike. Ni nyuma yaho uwahoze ari minisitiri w'intebe w'icyubahiro Felix Kabange Numbi ashyiriye hanze inyandiko ikomeye cyane itagira n'uwo yubaha. Kabange Numbi yashyize hanze ibyo yise ukwivuguruza kurindwi kwa Perezida Felix Tshisekedi ngo bishobora guhindura isura ya politike muri iki gihugu. Niba ushaka kumenya ukuri kwihishe inyuma y'ijambo rya perezida n'impamvu bivugwa ko muri 2028 bishobora kuba hatazabaho amatora, tega amatwi kugeza ku musozo wumve impamvu ibi byose bimeze. Twese cyane rero tutabatindiye imbere yuko twinjira muri aya makuru nyirizina, reka tubanze tugaruke ku miterere y'ibintu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mwaka turimo wa 2026. Hashize iminsi mike cyane Perezida Felix Tshisekedi agirana ikiganiro n'abanyamakuru ku itariki ya 6 Gicurasi. Ikiganiro cyari kitezwe na benshi kugira ngo atange umurongo w'ibibazo bikomeye byugarije igihugu, intambara mu burasirazuba bwa Kongo, amatora yo muri 2028 ndetse n'ikibazo cy'ihindurwa ry'amategeko nshinga. Nyamara nk'uko Felix Kabange Numbi abivuga, iki kiganiro n'abanyamakuru nticyari kigamije gutanga amakuru, ahubwo cyari kigamije kuyobya uburari no kugenzura ibitangazamakuru. Kabange Numbi usanzwe ari umunyepolitike ubimazemo igihe yavuze ko ibyakozwe ari agahomamunwa. Ingingo ya mbere Kabange Numbi agaragaza n'uburyo iki kiganiro cyateguwe. Avuga ko abanyamakuru binjiye batoranyijwe mu buryo bukakaye cyangwa bukomeye, ngo ntabwo ari buri munyamakuru wese wari wemerewe kubaza ibibazo bikomeye. Icyatunguye benshi nuko ibikoresho by'itangazamakuru nk'amakamera n'ibyuma bifata amajwi byafatiriwe hakoreshwa iby'ibiro by'umukuru w'igihugu byashakaga gusa. Ibi bivuze ko itangazamakuru ryari rihari ritari rishyize, ntabwo ryari ryahawe uburenganzira cyangwa habayemo umucyo ku buryo bakora ibyo bashaka. Kabange Numbi asobanura ko iyo ufunze amarembo kuri buri wese ushobora kubaza ibibazo bikomeye, uba ugaragaje ko ufite ibyo uhisha. Ibi nibyo yise ko ikiganiro cyateguye kugira ngo kigenzure abantu aho kubaka igihugu ndetse no kubaha amakuru. Ibi bitandukanye cyane n'amahame ya demokarasi aho umukuru w'igihugu agomba gusubiza ibibazo by'abanyamakuru bamuri imbere ndetse n'abatamuri imbere. Ngira ngo murabizi urugero rwa hafi yo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite ikiganiro n'itangazamakuru, abanyamakuru baraza bakamubaza ndetse akabashyiraho n'umurongo wa telefone kugeza naho umuturage uri i Rusizi cyangwa uri muri Kamonyi n'ahandi hose mu gihugu nka Kirehe afite uburenganzira bwo kuba yabaza umukuru w'igihugu ikibazo cyose ashaka. Twese cyane rero ku nyandiko ya Kabange Numbi igaragaza ikintu gisekeje ariko kibabaje cyane. Perezida Tshisekedi yavuze ko ari we muntu uzi amakuru menshi kurusha abandi bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nibyo byari byitezwe ku mukuru w'igihugu. Nyamara mu kanya gato uwo mu perezida umwe yavuze ko hari amadosiye menshi y'igihugu yagiye ahabwamo amakuru atariyo cyangwa akabeshywa. Ibi nibyo Kabange Numbi yise kwivuguruza gukomeye. None se niba ari wowe muntu uzi byose, bishoboka bite ko yaba nanone ari wowe muntu ubwirwa ibinyoma cyane mu gihugu? Ibi bigaragaza uburyo bwo kuyobora burimo icyuho gikomeye, aho umuyobozi mukuru ashobora kwitwaza ko atabwiwe ukuri kugira ngo yikureho inshingano z'amakosa yakozwe. Ikibazo cya Joseph Kabila wahoze ari perezida cyongeye kuburwa. Perezida Tshisekedi yavuze ko afite ibimenyetso byose bishinja Kabila n'abantu be kuba inyuma y'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Nyamara Kabange Numbi arasubiza ati, niba ibyo bimenyetso bihari kuki bitagaragajwe mu rukiko? Urukiko rwa gisirikare rwamaze gukatira bamwe mu bantu bo mu ruhande rwa Kabila badahari, ariko mu madosiye y'urukiko nta kimenyetso na kimwe rudori kirimo gishinja Kabila
icyo ari cyo cyose. Kabange Numbi arasobanura ko n'ibimenyetso bihari ariko ntibihabwa abacamanza, icyo ni icyaha gikomeye cy'imigendekere y'ubutabera. Niba kandi bidahari bivuze ko perezida ari kubeshya abaturage kugira ngo asebye uwo bahanganye muri politiki. Ubu ni uburyo bwo gukoresha ubutabera mu nyungu za politiki. Reka tube noneho ku kibazo cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Kabange Numbi twibutsa ko mu Kuboza 2023 Tshisekedi nk'umugaba mukuru w'ingabo yateraga hejuru avuga ko azatera u Rwanda niyo haba hari akantu gato nk'imbaragasa cyangwa imbaragasa nini ngo gashobora kugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yizezaga abaturage ko ingabo ze zishoboye. Nyamara muri Gicurasi 2026 Tshisekedi yagarutse imbere y'abaturage asaba imbabazi. Yavuze ko yari yaragize kwibeshya mu guha agaciro ingabo ze, ndetse agera naho azita abantu basabiriza cyangwa bameze nk'abamayibobo, ubwo yavugaga abasirikare be. Kabange Numbi abaza ikibazo gikomeye: bishoboka bite ko umukuru w'ingabo yamara imyaka 7 ku butegetsi ariko akaba atazi imiterere nyayo y'ingabo ze? Ibi bigaragaza ko hagati y'ibyo perezida avuga mu ruhame n'ukuri kuri ku rugamba hari mu ruhande runini cyane rwirengagizwa. Iyi ngingo ni iteye inkeke kurusha izindi. Perezida Tshisekedi yavuze ko hashobora kutazaba amatora muri 2028 bitewe n'uko hari intambara mu burasirazuba. Kabange Numbi amwibutsa amateka ya vuba. Mu Kuboza 2023 amatora yabaye mu gihe cy'icyumweru cyose kandi intambara yari hari n'ubundi. Uduce tumwe twarafashwe n'inyeshyamba. Kubera iki muri 2023 intambara itabujije amatora kuba, ariko ubu muri 2028 ikaba ibaye inzitizi? Ikindi kandi Kabange Numbi ashimangira ko abadepite b'Irucuru batowe muri 2018 nuba cyicaye mu nteko ishinga amategeko nubwo utwo duce twafashwe. Ibi bivuze ko intambara itajya ibuza amatora kuba, uretse gusa iyo hari indi gahunda yihishe inyuma. Ibi biratugeza ku kintu perezida yirinze kuvuga neza ariko kigaragarira buri wese. Kabange Numbi avuga ko gutangaza ko amatora ya 2028 adashoboka, ariko mu gihe kimwe ukaba uri gutegura kamaramaka referandumu yo guhindura itegeko nshinga. Angari uburyo bwo gushaka manda ya gatatu. Ni gute leta yavuga ko idashobora gutegura amatora y'umukuru w'igihugu kubera intambara muri Kivu y'Amajyaruguru n'Yepfo, ariko ikavuga ko ishobora gutegura referandumu mu gihugu cyose bagatora? Kabange Numbi arasobanura ko iyi ari logique idahuye. Barashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi agume ku butegetsi, bakoresha inzira ya referendum ariko bitwaza ko amatora asanzwe adashoboka. Ibi ni ugukinisha demokrasi no gusuzugura abaturage ba Kongo bari mu kaga k'intambara. Ingingo ya nyuma Kabange Numbi anenga cyane n'uburyo Perezida Tshisekedi Chilombo agereranya intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intambara yo muri Ukraine. Tshisekedi avuga ko niba muri Ukraine badashobora gutora mu gihe bari mu ntambara na Kongo byaba bityo, cyangwa ko bafite ibibazo bimwe. Nyamara Kabange Numbi arasobanura ko iyi ari confusion ikomeye. Ukraine yatewe n'ikindi gihugu kizwi, Uburusiya, kandi ni intambara hagati y'ibihugu bibiri yemewe n'amategeko mpuzamahanga. Nyamara muri Kongo leta ivuga ko iri mu ntambara n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 bubita umutwe w'ibyihebe. Igitangaje nuko mu gihe Kinshasa ivuga ko irwana, ibirino mu biganiro by'ibanga n'uwo mutwe i Katari no mu Busuwisi. Ni gute uvuga ko uri kurwana n'abantu b'abanyamahanga, cyangwa uvuga ko intambara yawe isa n'iya Ukraine mu gihe wowe wicarana n'abo bantu, izo nyashyamba AFC M23, mukicara mukaganira mu biganiro byo kwa mwahagarika intambara? Ntabwo bakaba baganira nabo mu gihe wumva ko atari bo mu Rwanda, mu gihe rimwe uvuga ko ari bo ubundi ukavuga ko ari u Rwanda. Nibigaragaza ko iyo ntambara ntayihuriye niyo muri Ukraine.
ikindi kandi u Rwanda mu rwego rw'amasezerano ya Washington rwavuze ko ruri gukoresha uburyo bwo kwirinda ibyo bise defensive measures ku butaka bwa Kongo. Ibi biratandukanye cyane n'ibiri kubera muri Ukraine. Kabange Numbi avuga ko abajyanama ba perezida bakwiye kumubwiza ukuri ko iyi miterere itandukanye cyane kandi ko atagakwiye gukoresha Ukraine nk'ikigereranyo cyo gusobanura intege nke ze. Mu gusoza inyandiko ye ikomeye, Felix Kabange Numbi Mukwapa yatanze umuburo ukomeye. Mu magambo yati nta guhindura itegeko nshinga, nta manda ya gatatu. Yashimangiye ko bidashoboka ko habaho referendum mu gihe cy'igihugu kiri mu maboko y'abanyamahanga cyangwa inyeshyamba. Ibi byose tumaze kubabwira birerekana ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwuka wa politike utameze neza na gato. Inyandiko ya Kabange Numbi si yubusa, n'ikimenyetso cy'uko ndetse n'abantu bari mu nzego zo hejuru batangiye gushidikanya ku cyerekezo Perezida Tshisekedi ari kujyanamo igihugu. Ese wowe urabivuga iki? Uremeranya na Kabange Numbi ko Perezida Tshisekedi ari kwivuguruza kugira ngo agume ku butegetsi, cyangwa urabona intambara mu Burasirazuba ari impamvu ifatika yo kuba amatora ya 2028 yasubikwa ariko referendum yo ikaba yaba? Tubwire igitekerezo cyawe hasi muri comment section down below. Ntiwagire gukora subscribe niba utarayikora, ukanda na like kuri video kugira ngo nabandi babone iyi nkuru, ukomeza kubona amakuru mu buryo bukomeye cyane kandi buryoheye amatwi. Ndabashimiye cyane, nahamukanya.